ole chibai ule tunchuma chuanin GST return file dan online shopping ti te tan ani a online shopping a vai Thil va Zuartute Tana GST return file dan ron entir kan tumanga ai atak takin kan ron tianga hi online shopping ti te tan ani na a midang tan po siat tur tam tak beng var na tur tam tak a oma GST lam kai noi sum dong tan chuanin chuwang chuanin online shopping ti tan lo po atang kai do na ni ti kha kan ron soi ma sadu a hei ruate asur dewa thom beng cheng dang omani pon in lo ngai poimo lo lui mai don nia ti chuanin siat tur tul ma sa te kan soi ma sa anga hei hi mi sum do na return ka file sak lai hi karon tilang do na ni chumi main siat tur tul te kha lo enta ila online shopping ti te Tana GST return file na a hriat ngai te pakhat na chuanin kan thil hral na tangin GST kan pe ka ngai kan bungrun nei azirin red shan shan a omani 5 12 18 28 khatiang khan red shan shan kha a omani pahni na chuanin shopping site e-commerce operator kan ti mai heng Amazon tiang chi te Flipkart te po adang te po niang khang ten servicer san lo la ve thina khang te khanin chu servicer satang chuan GST kan choya chu hrana kan pe ka ngai lo a thil mana khanin atel sa vek to a an lo kat maya chu GST kan choi chu ITC a kan mang thei ani tax pack nan kan mang thei ani an ron upload ve thina ni chu ti chuanin kan GST ne na danang thlapa an ne na kanin zia lu chuan bungra thon tu logistics service antirnan thil thon tu ho kha e-com express kan ti te blue dart te delivery te Amazon logistics te khang te ne na thon man kan choya khan GST atel sa boka chu po chu ITC a kan mang thei bokani ani hianin kan GST number khami mil khanin invoice an ron upload tanga ti chuan tax kan hne na kan choi to kha kan tax pack tur su thek nan kan lo mang thei ITC a chu tiang chu alo ni ta ani palina chuanin e-commerce operator te hianin GST danin a phutangin tax collection at source TCS an lo ti vele a chu an mani thruwa kan bung ro thal naman GST tel ma atanga 1% ani taxable value tangin ani chu he 1% an lo kat to hi kan hne na an ron transfer vele thina chu TCS return file mangin kan electronic cash ledger kan seng lut don ani tax pack na atan kan mang le thei ta ani he hi GST no TCS ani a income tax TCS nen hriat pol lo tur ani income tax hi central department dai ani a thil ran dai ani a hei chu kan soi thiam ve chi poni chi alova lo hriat pol lo phot mai la pangana chuanin thil leitu te nan return fo thina online shopping a hianin chu tianga chuanin credit note kan issue thina e-commerce operator te hianin kan issue chap ngai lovin automatic in issue turin an lo siam thina ni mi in return an bung ro lei to khan return chuan return process a fel rol in credit note automatic in system khan enteran Amazon system khan in computer an system khan in allow issue maya credit note kha lo issue maya ni chu kan ring mai thina ni he credit note hi GSTR 1 kan upload tangai thina ni a upload na tur kha oma B2B ni chuanin B2B credit note B2C consumer ani chuan B2C credit note kan upload tanga kan GST pack tur po atla niam le do na ni achan chun refund an return mi awangin tin credit note kan issue na chan GST emo tax emo kha invoice kha GST invoice tax invoice kha GSTR 1 kan upload the tel tho tur ani kan lo hral to na invoice kha chu return ti ma se kan upload tel tho tur ani credit note nen a in rule le chi do na ni thlakal ta da ya kan hral na a hnuwa an ron return a omani po in poisa kan refund thla credit note a in siamanga credit note in siam thla hian chu GSTR 1 kan enter le mayang khami thla GST pack tur khan a hniam pha mai do na ni boilo tur ani thlakhat nu da ya po refund an ron deal theya ka kha an ron deal thla zo khan kan refund thla zo khan kha credit note kha kan upload mai do na ni parukna thakhat chunga kanin hral kha e-commerce website atangin download thayani a details engki machuanga B2B le B2C asangin a oma chu asang bokin GSTR 1 enter le turani B2B sumdong vekin an leyang chi kha
B2B chu invoice mal khan enter tur ani a chan chu GST number na yan ni a hran hran a enter sak an ngai ni B2C consumer ina a lei ero chu GST nei kher lawan ni a chung te chu state pakhata kan hral zel kha belkhomin enter tur ani ta ni GSTR 1 a summary kan generator kan file fel nuwa GSTR 3b a chumi mil chuan alo in fill up log to mai don ani ole parukna tang henin kan tranang e-commerce website an man hi Amazon ania Amazon a kan kalanga enge kan download tang B2B le B2C khang invoice kan issue kha lomin amal mala en kha boi tha ka download turan ron da thina hei hi lo ni ta ni hei hi Amazon a seller te website big khani a text report atangin text document library kan kalanga merchant text report a kan kalanga isuan hei June tha tun hi July ni a June tha kanin shal na kha alo langa B2C report mi mal hne na kan shal ho kha sum dong ni lo hne na yen kan download tanga alo in download tanga B2B report sum dong GST ne na ron le hne na kan shal na o hei June a khanin GST nei hne na shal ani lawa chu wang chon a om lawa ni ti a om thla chon a in download mai ta a ti chon in china kan download ta kha Excel sheet in aron oma chu i mu thein kan thil kan shal na zong kha details aron lang ta ani ti chuanin chu hei hi lo ni ta ni hei clear fel to sa ni a nakina hei kan enanga ti chuanin paruk na hi kan ti masadon ani GSTR 1 a kan enter do na ni heng data ho hi tichuan ta hen kan kala June thami kan thanga search GSTR 1 a kan kalta ni kan shal na zong a hi mimal te na sumdong ni lo hne na B2C business to consumer vek ani a chuwang chuanin ta hianin B2C others a kan khung do na ni B2C others a details a kan kalanga place of supply a hian ida kanin shal na Andhra Pradesh kan thlang ma saberanga chuan taxable value textile ma amana kha net amount hi ni tan gross a hi chuan tax atela net amount hi 388.98 alo ni ta ni 388.98 alo ni ta a interstate state po na shalania hei chu khoyangai lova rate a hian kan thil shal hi 18% ani kha kan hriat anga ya nichina B2C sheet Excel sheet kan download a khana lang vek thawa tichuan automatic in text a kha integrated text a kha lo in chut ngal mai ani 70.02 ni a heta po hian a lang thawa he GST amount ti a hian tichuan kha kan save anga chuan state dang kan ti don chuan add details ani le a tichuan Gujarat hi pahni oma hi belkhom sa heta hi kanaya 777.96 hi taxable total ani a 777.96 chuan rate 18% ani 140.03 tai ai nang lo seta ma se dang lam na salova chuan ka save le tani ka belyang Karnataka 777.96 Kabelyang Kerala 388.98 Kerala 388.98 rate 18% safe belle alangaya Tamil Maharashtra hi kabelsa 761.01 761.01 rate 18% 136.98 136.99 natia andang lambok lawa safe tikhan state pakhat pahni pathum pali panga paruk state paruk ania pakhat pahni pathum pali panga paruk ania tikhan kan upload kimta a kan back photanga tichuanin khachu kan lo ngak ri anga returns a kan let le anga returns dashboard ta khan GSTR 2B hi kan endo na ni GSTR 2B lo lang tur chu
heng hi ni ta ni e-commerce operator internet Amazon Flipkart tena service charge an lo la ka tanga GST kan choya kha an ron tilang let don ani kan GST pe ka kha ITC kan man theya kha tin bungra thon tu Blue Dart delivery Amazon kha tiang hne na GST kan pe ka kha ron lang bok don ani GST true b a kan lutang ti hian hei integrated tax a cheng som ko panga le siki central tax le state tax lang boka all other ITC supplies from the registered person in a tax an ron ti le takha an hne na GST ka pek to an pek to ron le takha B2B invoices sa hei tiana lang ta ni tu tenge kan enang bak chu omlova nil ve ka B2B invoices Amazon ina servicers an lo kat khami a GST kha ani anga tin hei Amazon ania delivery bungrothon na ina an lo kat kha ani vele bokta ni ti chun Amazon zo khi enta ila Amazon hi chu an hun pui hi karnataka nge muni da yania ti chuan ni khami jun thachunga servicers za takha le tax za takha hi ni ta a servicers ngau chu hei hi nia tax an kat za chu hei hi nia state pon atanga an katani wangin integrated tax ania ti chuanin central le state tax ahola delivery private limited hi chu Mizoram registration nei ani a bungrathon na khanin servicers kha an neya hemiza thinia chumia tax achu Mizoram chung an ni wangin central tax le state tax kha lo ta ti khanin an ni heng cheng som ko panga le siki te cheng som thum pasari le poisa somruk pako voi ni te hi ITC a khanin kan nei don ta ni chu tun truma hianin ti chuanin pali na hi kan kal leang tax collection at source sakha engtin nge TCS return hi online shopping a seller khanin e return a file ang ti kha kan en le don ani achan chu TCS 1% an lo ti to kha an ron ti le ta ni china ITC mai ba ka khanin chu wangson electronic cash le jara kha kan lu ti rangai bok ta ni services a kan kalanga return sa ani a TDS and TCS credit received ani a 2021 to 22 ni to a June TDS and TCS credit received akan kalanga TDS lam hi chu khoyangai lawa online shopping chau ti tan ka chon TCS credit a hian number of records hi 0 inti mai thaima se chunga lu le turania hello lang ta ni Amazon kaltlanga June thachunga inshal na kha cheng sang ni sari panga le poisa somko pakhatania GST 18% tel lo chuan cheng sang kha zakwa som ni pasari le poisa somko panga ani a hi return zat kha ni a integrated tax a 1% kan ti kha het atanga net value tax tel ma a value atanga 1% chu cheng som pakole poisa som ni pariat alo ni ta ni hi electronic cash jara tax pack na atan kan son angaya kan tikanga accept kan ti dawana ni accepted ta intidera ti khan hai heta hen kan be kanga ti chon panga na hen kan kalanga thil leitu ten an return thina 2000 credit note kan petrin kan ti kha he credit note hi GSTR uana kan upload anga yani chu kan upload do na ni dashboard ta kan kal lenga return dashboard ta June tha kan thlanga GSTR uana kan kalanga credit note te hi GSTR uana upload tur ani debit note te po ti chuan credit note le debit note upload na tur hi mun nia oma 9b ve ni a pakhat chu registered hne na pakhat chu unregistered min dor tu credit note kan issue na kha unregistered ani consumer ani sumdong ani lova chu wangchon unregistered ta hen kan kalanga add details anianga ti khana lo lang ta a Excel sheet ta kan letang ol he Excel sheet ta hianin a enga katilan bi ka hi return omna kha alo ni ta ni hi original a chonin henga ten -459 ti te ni a hengi minus we kania maseka da chuak ta photani ti chuanin ni china kan download Amazon atang kan download ta thau khan heng hi lo sa ta vek bokani noyami hi
credit note due to return by buyer in a return awang credit note lo omakha system in automatic in credit note lo peta a hei Tamil Nadu leitu hena hemi leitu hena hianania Gujarat leitu hena ole he Gujarat leitu hi chu achung chi ami nen hianin thumpuna neta ni hemi nen hian omje chu a lei rual inamo khami thlave ka khani nemo a refund le return le a chu wang credit note po thlakhat chungina in isu tani ma se Tamil Nadu hi chu amal than tatlat maya achan chu June thachung hianin credit note hi isu ani a ma se a leina hi chu April mi ani a April a khan heta tang hining tax hi kan lo pe dai to a cheng som sari le poisa pani hi ma se tun thla ka tax pack tur atangin he cheng som sari le poisa pani hi kan pai le thai achan chu aron return le wang khan chu wang tax soi hemi tax soi tur kha hemi za thena ta niam le ta ni chan chu hral le lo ani wang khan ani ti chuanin credit note 1 CN1 hi system in a lo isu nia note value nia a total amount taxable value textile ma tax zat a total chu note value tho hi credit note date credit note CN1 in isu ni CN2 ti khan in ni ta ni ti chuan heng hi kan enter don ta ni Tamil Nadu CN1 hi kan ti masanga B2C large ti hi thlan mai anga ya small ni ma sela debit note number a hian CN-1 debit note date a hian 1 chu ni ko tharuk sang ni som ni pakhat ni ko tharuk sang ni som ni pakhat ania note value chu 459 ania 4459 note type chu credit note ani place of supply hi Tamil Nadu anita ani tichuan taxable value a hian 18% rate ani a he thil hi 388.98 388.98 kan ti khan a tax zat a che kha automatic in integrated tax a hen alo in suit ngal tamaya safe ania le credit note pani na kan ti lenga chuanin CN2 nia 45938.98 ni som ni pakhat tharuk kan ni ve thung ani CN that's true ni som ni pakhat tharuk sang ni som ni pakhat ania ni khat tharuk sang ni som ni pakhat 459 not value not type credit place of supply Gujarat ania tahian 388.98 ani tahilanga safe ole kan credit note kan enter filta kan back thei tichuan kan thil hral ta hianin kan enter to a 9B unregistered ta credit note kan enter to boka chuwang chuanin GSTR 1 a hian ti bel ngai kan nei to lovani tichuan GSTR 1 a hian ti tur kan nei to lo wangin summary kha kan generate ton ta ni generate GSTR 1 summary please recheck after 1 minute atia kan nga kanga summary a in generate lo ti kan hre theina tur chu hei ni china kan thun te kha B2C other sami kha la lang mi alova tin credit note kha 0 la ni poka in summarize dik to kha chuanin aron lang tur ania kan enter ho kha chu kan nga kha ngai ta thri ani GSTR 3B kan lo en lokang GSTR 3B new return ni file to ematia no nil kan nilova GSTR 1 nila file lo not file tatia kan file me ka khachu kan close ri mayanga text on outward supply satia hey engma la in fill up lova nakina hey chu kan en le anga eligible ITC hei hi nichina GSTR 2B a Amazon ho le delivery ho ami kan soya kha cheng somko panga le siki le somthum pasari le rukwa central state ta ami ve kha alo lang lok to ta ni ITC reverse hi alo oma hi enge chan kan la chui lova engpo ni se om lo tura ngai ta photila ha kha chu nakina file na ti boi lova nakina kan en le don nia
interest late fee om lova ole interstate supplies hi kan lu tanga nichina mi tho kha kan enter le do na ni Andhra Pradesh 459 taxable value as on 388.98 khania integrated tax as on 70.0 true ni a kan etanga Pahina Gujarat 777.96 140.04 kan et lang tuna ka Karnataka 777.96 140.04 dot lea Kerala 388.98 70.0 true Kerala Hansabam Maharashtra 761.01 136.99 Tamil Nadu 388.98 70.0 true and conform nga ay total taxable value vel kha lo langa kan tax back tur za ta lo lang ta boka te chuan GST hei hi kan lo save ang hei hi save la phal lova a chan chu GSTR 3b hi kan la fill up lo wanga ni a ka kan let phot mayang GSTR 1 lama kan enang hei credit note le debit note ron in update to a B2C invoice kan file ho po alo lang to boka ti chuanin kan submit anga submit khan nga le de hla ka nga ya kan check chinang kan refresh ang file return anung to a kan te sang theya kan file lang OTP kan sulu tanga tikhan GSTR 1 kan file zauta GSTR 3 file talawin tia 1 khachu GSTR 3b kan kalang hey GSTR 1 kha file talawin ti to tani ti chuan nichin kha chuan hei hi zero vek kha ne ma se tu na chuan integrated tax pack za turte lo lang to ta ni ei automatic in GSTR 1 kan file zo khan automatic in allow in file allow in fill up ve to ta ni hei hi tax pack tur za theta hi lo lang phota ti chuan in hemi total kha kan la hria anga hemi total kha invoice lang zong zong kha hei hi ni a tax pack tur zat po zaruk som hi pasari la ya ni amai ro chu GSTR 3b helai lo langa hianin total taxable value a hianin GSTR 1 B2C unregistered ta kathun zat atanga credit note taxable value belkhom khami pai tur kha ani a taxa po chu tiang thau chu B2C invoice belkhom total tax b ka tanga credit note tax total la kha pai tur ani ma se thil ti mai kan nei enga tinge o ka thiam lowa Tamil Nadu hi GSTR 1 a khanin ka lo thun mai ni tur ani hei chu thlaleya kan siam rem mai don nia he athaya experience te pon yanga tun thla hianin in hral na thun mai pal lo nei chuanin a thlaleya thun le mai tur ani katiang kha kan lo chin chia kar tur ani a GSTR 1 kha kan en le anga B2C other si kan enanga hei state pangalek aron langa state pangani chin khan paruk kha ka kok thlapin ka hrasia enga tinge chan ka shelova heta Tamil Nadu hi
om ve tat lo hei panga lek alanga chuwangin kati mayania amaro chu kan return file ati boi lo tura ngai la ti chuan heng total taxable value hemi panga paruk tura ni ta panga lo ni ta phot mai sela bel kho matang le integrated tax bel kho matang hian hemi credit note kan issue kan return oma wanga poisa po kan kir le kha tax om thei ta lo kha kan pai don ani hemi pani bel khom hi heta kan shal atanga bel khom atang kha hemi pani bel khom mi kan payanga a tax b ka po kha khami tax bel khom atang khan heta credit note tax bel khom pani hi kan pai le don ta ni chu GSTR 3b a khana lo lang ta ni oleti hi ni a hei hi omzia chu pakhat Tamil Nadu ka thun maya wangin net amount hi cheng zathum somret paret le poisa somku paretin atlem pha a integrated tax apo hi zali som pasari ni lovin hemi cheng som sari le poisa pani bel tur hi ni ama se ka maya wangin mayangin kan kal tlanganga poilu tu ka om lova achu kan confirm anga Well, hey, total amount of integrated tax in section 3.2 there should be less than or equal to the section 3.1a titani integrated tax which is 417.04. Hey, I hian hey hi atam thiang lawani titani chu wang chonin achan om tani khata khanin achan chu Tamil Nadu hi chu ka enter mai shrimshima hemi eng Gujarat hi return le ani wang khanin hey hi kan payanga 777.96 ni lovin hei cha uso ka hi Gujarat tan hian 388.98 le taxa 70.02 hi ani don tani Gujarat 388.98 anianga 70.02 nianga confirm ole hei lo chuak ta a hei integrated taxa hian in interstate supply sign 487.09 ania tax on outward supply sa hian in 3.1 a hian in 417.04 ania hei atam zo ka safe lui kan tum chinanga hei a soile ta ni 3.2 hi 3.1 aina tam tur ani lawaron ti ta a chan ni thei alang le chu Gujarat hi heta hian an leya tanan ron return le a thakhat chungin chu wangchon Gujarat a hian tax pack tura om lowa chu ka lo tela hei hi diklo ani hmelani chu wangchon Gujarat hi kan payang tikhan Tamil Nadu hi chu kan tel lo shrim kha nia kan mai pal confirm 417.07 a chuaka tan 04 a phal tong emo poisa pathum lekina in thlawa ala phal chung lawa siam rem ngai om ta ni ta hianin nge hote siam rem poisa pathum ati ni mangai ta a engte hi 90 te ti la hemi chu om ziam la 98 tania ta hianin poisa pani in ti ni amela tan poisa pakhatin phal box si lo poisa pani na la danglama chuwang chuan heta 96 sahi 90 emoti ila chuan ta hian 01 9 aphal lowa he lampang zo ka hi hemi mil hian in 3 bi siam tur helai poisa te hi chu automatica in kan aron in total dan le keima ani vachut lua kan da dana kha adang lam that thata chu wangzoni heta zo khenin edit tamayela 0.07 kan timayanga le lam mil tur khan confirm ila a 0640 thai thawani hi save kan tum le chinang save a phalta ti khan lo edit ke maila thao me save successfully tia
proceed to payment ta kan kalang cash ledger balance sa oma cash ledger balance lo om thei da na hi chu ni china TCS tax credit tax collection at source khata tang te khana ni a tin credit ledger hi chu ITC lo lang ho wa khani GSTR 2B tang kan en ho kai thama salama mi te ta hen lo om khol ani hi ti chuan tax pack tur kha cheng zali som pasari ni a integrated tax a hianin cheng som kwa a om sa a chuan ITC mangin pek tur alo ni don ta ani ti chuan cheng som ruk pathum hi pek bel ngai kha alo ni ta ani chu create chalana train kan tianga aba kha chu thil kalphung pa ngai return file thin tan chuanin thil kalphung pa ngai ni to kha chu karon soi bel to lo mayang create chalan ti a internet banking mangini mo hemi cheng som ruk pathum hi alo in pe anga ani lo chon chalan kan create anga of bank kalpui tur kha kan va kalpui nuwa darkar ang zat nu nge ni khat nu nge ta alo lu huna electronic cash ledger he ta lo lu huna hian make payment post credit to ledger kan ti thei to mai do na ni kha kalphung chu ni a hey atakin online shopping a in Zuartute Thil Zuartute Tana return file dan hi ni danga poka khoi to thotrina ma se helaya credit note kha ala ngai lova chu wang chunin ka ti pel deuh pheng phung mai theya ma se injurnan ti khanin kan mang tlanga thil dik chu ani dan tur chu alo chuak chhauta mai ani apoi mo chuanin credit note chu GSTR 1 a va enter tur ani a te chuanin credit note kan siam na chan invoice po khan GSTR 1 a khan B2B emo B2C noya emo va enter tel thau tur ani chuan credit note nen khan a in su cheton chi anga zero chuak le thawanga enge mo zo kan enter lo chuan ani tur ai tamemo ani tur ai tlememo alo chuak thei dona tin helaya a poisa pani pathum leka in mi lo wanga GSTR 3B save thei lo po kha 3.1 table 3.1 zo ka khan siam rem zeu mai tur ani ti kha alo lang ta a tin table 3.2 a zo khanin kan en le lo kang table 3.2 a zo khianin credit note omna invoice he hi ral chhuwa na lama alo lan na kha ni a hei hi credit note alan na kha ani a chu wang zon hei hi heta hen enter tel lo tur ani 3.2 a hianin kha khang te kha chin chi angai ta ni chu ti khanin GSTR 3B GSTR 1 online shopping a in ral Thil Zuartute Tana return file dan chu ani a kan lok pui ka be se ya tlem te talin mamo kan om mai thaya khang te khanin zo na kan nei chuanin kanin zo tanga comment lama ti chuanin kanin pui zui zel don nia thil thar enge kan lati zen lo ania Mizo ten chu wang chuanin injir chop zel anga atak tak han ti tur hi chuanin kanin pui ton zel don nia atul chuanin kalome